Prethodno smo već pojasnili kako i gde možete promeniti svoju sliku, odnosno postaviti informaciju o svojoj dostupnosti i dati informaciju o svom statusu. Sada idemo u opcije Preferences, gdje ćemo dodatno prilagoditi aplikaciju svojim potrebama. U ovom delu ćemo proći samo kroz najvažnije opcije. U delu General možete podesiti opcije kao što su automatsko startovanje aplikacije kada upalite kompjuter, zatim da li želite da vaši statusi budu vidljivi drugim korisnicima sistema, kao i gde se čuvaju fajlovi razmenjeni u aplikaciji. Audio služi za izbor i podešavanje postavki, a video za podešavanje kamere koju koristite za video pozive i sastanke. U delu Notifications možete podesiti kada želite i ne želite da dobijate notifikacije u vezi novih poruka u aplikaciji, kao i podsjetnike za sastanke. Tu također možete izabrati da, kad ste na video sastancima, ne dobijate notifikacije. Opcija Devices se koristi samo ukoliko imate specijalizovane uređaje poput Webex Teams Board, specijalnog ekrana za konferencijske sale i konferencijske pozive. Preostale opcije nisu toliko značajne, ali slobodno proučite i njih.